Kayak gede ada suaranya. Terus gini aja lah ya. Sudah lama tidak live, teman-teman. Nah, kali ini gue main Final Fantasy 4 di Nintendo DS ya. Biasa pakai emulator. Buat Exodus 4-nya kayak gak tau ya, nanti dulu deh, gak gue mainin dulu ya. Lagi bosen kayak gitu-gitu doang, nanya-nanya mulu. Kalau lagi mood lagi gue lanjutin lah. Banyak dungeon cowok. Ini copyright gak nih? Copyright lagi. Tuh, emang musiknya Nobuo Uematsu. Gokil aja. Ini 3D remake nih guys katanya. 3DS yang Final Fantasy 4 ini katanya masih yang 8 bit gitu kan. Nah ini katanya udah 3 dimensi 3D. Tanya. Gue juga belum mainin sih. Barusan banget gue baru download. Ini harusnya layar atas bawah ya. Ini gue jadiin ini kiri kanan aja lah. Tuh musiknya anjir. Copyright ya sih. Bodo amat lah ya copyright. Wih lama juga nih filmnya di depan. Oke, di sini ada Ifrit, ada Bahamut dan teman-temannya. Di sini kita akan bertemu dengan mereka lagi. Apakah? Hai, FF banget ya kan musiknya. Oke, new game langsung. Oke, cutscene lagi nih. Lah, gue ada bingung dah. Di sini udah ada pesawat ya terbang. Kapal lah, ini kapal terbang. Udah sih ya. Atau 7 aja udah ada helikopter. Atau 9 ada juga kapal terbang. Nah kita dengerin dulu nih ceritanya nih. Terlinglung gua. Gue download yang di Android layarnya hitam gitu loh. Apa tulisannya aplikasi ini dibuat untuk perangkat lama gitu, tulisannya gitu. Ini masalah WD nih. Udah kita lanjut aja lah ya, kita dengerin. Ini jagoan kita gitu. Damn it, it's so. We are the Red Wings of Baron. It is not our place to question the orders of our king. Lord Captain. Lord Captain! Monsters at the bar! Wih, monsternya kelihatan. Oh, oke. Wah, ini kelihatan nih. Attack. Oh, turn base. Let's go. Kuat tuh, gak mati. 2 lagi. Wah, lama nih, harus gue cepetin nih battle nih. Lu kena pukul lagi gue.
Wah, lama banget. Nggak mati. Butuh damage berapa guys buat ngancurin monster satu? 60. Entah. Oh, dapat duit nih, gil. Oke. Ngalahin monster dapat gil ya. Everyone all right? All these monsters is awake. Disturbing, is it not? Coba deh gue matiin dulu deh ini biar nggak kesentuh-sentuh guys. We've reached the castle, my lord. Well then, prepare for landing, men. My lord! Nge-lag gak? Enggak kan? Balik ke kerajaan nih. Oh, udah gak ada cutscene. The Young Lord return. Young Lord. Yang mulia. A moment, my lord. Your Majesty, I fear our good Lord Cecil faith in you begins to waver. That's it now. Ini loyalty. Okay. You have brought me the crystal I trust. Water crystal. Gue pindahin ke sini aja deh layarnya. Terada chat ngalangin. Mileage. Komandan, oh dia sama kayak kita ya? Carnelian Signet. Lah, diusir anjir. Can forgive me, I did not mean to draw you into this. Isi dia. Gitu ya. Oke, kita preparation. Wah, ada map nih. Ketik-ketik dulu ya kan. Inventory. Red Fang. Buat apa guys? Magic, itu nggak ada magic ability. Oh, ini kayak FF9 juga nih anjir. Dapat 10 kita.
Oh, darkness tuh itu ya, itu sacrifice apa, mengorbankan HP untuk apa, double damage di attack berikutnya. Ini setting yang penting aktif. Wait aja kali ya, battle speednya kita cepetin ya, run aja lah. Voice on, subtitle on, accept. Quick save jangan deh, kita nggak bisa nge-save deh. Nah, di sini ada wih. Headstrong, kepala keras. Keras kepala, kepala keras. Lodon, di sini ada Lodon juga ya. Yang hijau siapa nih? Diputer-puter, nggak bisa diputer-puter ya. Sini ada apa? Cekit-cekit dulu ya kan. Ada peti guys. Tadi ada peti dah. Curaga. Oke, kita harus beradaptasi dengan Cura dan Curaga lagi. Kalau ke sini ke Black Mage ya. Teman-teman CVC ya. F9. Ntar, ini ke pintunya. Ya, tertutup gini ya. Ini terbuka loh guys. After lumayan. Tenda. Oh, di sini ada tenda juga. Lupa gue nyet apa aja. Wih. Loh. Gimana caranya? Oh, ini nih. Ini bisa dipencet aja. Bisa dipencet. Coba kita ke atas dulu ya.
Siapa nih si Rosa aja? Bener kan kita kesini? Siapa nih? Temennya ya? Masih kecil kayak. Iya ada gang nih. Ntar di sini ada ekspor dulu ya kan seperti biasa. Loh, kok ini penjara? Oh, ini kayak kita lagi dibutakan deh, bener gak sih? Teori gue, kita kayak raja tuh minta kristal itu, terus padahal si raja itu digunain kristal itu buat yang nggak bener gitu, tapi kita nggak tahu gitu. Kayak kita gitu deh ceritanya ntar, yang jadi tebak lah ntar, nggak seru. Loh, oh ini rumah kita. Cheat, pasti ada cheat anjir, di mana ada cheat anjir. Di FF tuh pasti ada cheat ya. Wih, kenapa nih? Wih, pada turu kenapa nih? Ih, kayak nanti kebuka gitu loh. Oke, ke pintu yang tadi deh. Siapa? Kelinci. Anyway, lah, ini kalau mau ganti nama gue Cecil lah. Biar paham aja. My lord. Oh, ini yang jagain rumah ya, mbak rumah. Turu ya kita ya. Ini kayak turu dah. Oh bener-bener turu dulu guys, turu. Kacin. Your Majesty, what's become of you? Where is the noble knight, the man who took me in as an orphan and
raised me as his own. The strong, just king I once knew. Oke, rajanya berubah gitu deh. Is a crystal worth all this? Robbing a peaceful people of what's theirs by right. What need could be so great? So great. King's orders or no, Bulannya 2 ngumpul sadar. there's no forgiving what we've done. Gila lu, dia tidur masih pakai baju perang anjir. Cecil, Si siapa ini Rosa won't ya? you tell me what happened? First you're sent off to Mysidia, and now to hunt some beast again so soon? Hanya bisa kedip Something juga. happened in Mysidia? No, it's nothing. Then why won't you look at me? In Mysidia, we stole a crystal from people who had done no wrong. I've worn this darkened armor for so long now. There's no mote of light left in me. Not even in my heart. You're a good man, Cecil. I'm a coward. Iya deh, kayaknya iya kita A coward. kayak terjerumus gitu loh. Cannot even defy orders he knows he ought not follow. Cecil of the Red Wings is many things, but he is no coward. Not the Cecil who I love. Wih, dia naksir loh sama kita. The king is sending you to Mist to slay the Eidolon, isn't he? If anything were to happen to you, I couldn't. We'll be with Oh si, oh We'll be enggak, fine. dia cipok. You should get some rest. Cipok. Be careful. Wih, lari. Kenapa ya? Gak ada yang mesum gitu jagoannya. Anjing. Thank you, Rosa. Rosa bener. But I know what I've become. Gokil. Mukanya gak kelihatan dia. Shall we then, Cecil? I'll be counting on you, my friend. Then you've nothing to fear. Gokil. Di ini loh, dianterin loh sama prajuritnya. Anjir, musiknya asik juga. And so the Dark Knight Cecil, stripped of his command of the Red Wing, set out for the distant valley of Nis. Together with King, commander of the Dragoons, he would pursue a vast glory and a chance for redemption. The advent of the airship had marked the realization of mankind most ancient dream, but man is a creature seldom settled, and he is good. We seek the crystal. And why have fearsome monsters suddenly begun to overrun the once calm land? If the crystal know, they shall no answer, only their pure and silent light. Wih, udah open world nih. Oke, kita makain magicnya. Gak ada equipment.
Ih, masih mana tuh Iron Glove, cok? Jam. Set, nah ini bisa set nih guys. Oke, cepet ya berarti cepet. Kota apa ya? Bisa muter-muter nggak sih? Nggak bisa. Anjay, ada gambarnya, cok. Poison lah ya. Poison butuh nggak sih? Ntar dulu deh. Ini in. Jangan lupa cek dulu, siapa tahu ada. Ini apa nih? Bentar nih. Walah. Berarti tadi yang di dalam itu harusnya begitu ya. Ini rumah siapa? Devil's Road. Itu masuk situ kali ya? Rosa. Ini rumah Rosa, cok. Apa ada sesuatu di sini? Shit house. Cici tidur. Ini rumah-rumah teman-teman kita ya. Ini kita kesini ya? Iya nggak sih? Lah, tutup lagi. Coget anjir. Udah gitu doang anjir. Lah, kok ada ini guys? Lah, gue jatuh anjing. Terus naik ya? Apa ini? Walah, peti, cok. Ada yang bisa gerak ya?
Karena tadi gue dapet sesuatu kan. Tadi gue dapet apa ya? Bronze hourglass. Oke, kita beli dulu deh. Aku mencari gelas sesuatu ya. Oh, ini keluar. Orang gue mau beli dulu. Beli dulu deh. Aduh, Felix gue mahal banget, Cok. Grinding dulu up. Kita ke situ apa langsung? Grinding dulu guys. Grinding dulu ya. Satu kali. Let's go. Duh, ini buka-buka map nih. Aduh, mati gak nih gua? Berapa lama jalannya ya? Kita sini aja. Kok lama ya? Ini buat test speednya udah buat. Wah, kena petrify, Cok, gua. Itu masih lama ya? Gua satuin ya, lama gak ya? Nggak bisa nih, harus nyebrang. Ini gunung. Oh iya nih, satu, Cok. Ayo, gila 21. Ini nggak ada tempat. Gue harus kemana nih? Aduh, kritikal lagi nih. Wah, harus berani nih, guys. Wah, ini kenapa bagus?
Wah, ada anak ini ya ini ya. Lah, wah jadi batu cok. Jadi batu. Oh jadi batu harus dihilangin ya. Jadi batu cok. Wah nggak bisa lagi, nggak bisa. Coba dulu. Aduh banyak banget lagi. Wah nggak bisa kabur ya. Aduh nggak mati lagi. Jadi batu. Jadi batu cok. Baik dulu lah, berbahaya. Weh. Wah ini mah yang naik level sih kayak ini mulu ini mah. Turu bisa hilang gak sih? Nah ini sih kayaknya ya. Lah. Kok ini masih si Ken sih? Loh, kita kemana ini? Gak berasa lagi cok. Naik level sih kayaknya. Wah, kita kesini. Pencuri belum nih.
Oh sakit. Naik 2 level. Stamina buat apa guys stamina? Dikeroyok coy. Lama banget. Kudu begitu dulu anjing. Iya deh, kayaknya kita kesini deh guys. Lah kok kayak gak selewat ya? Mulai itu cok. Lah devil serot. Gak, gue lupa. Kita nggak bisa kabur ya guys. Wah ini si angin ini nih. Ayo kan. Ya udah jadi batu aja. Wah kita harus beli yang buat batu sih guys, ngeselin banget. Duitnya nggak seberapa cok. Gue habis buat beginian doang anjir. Harus beli deh item buat petrify. Libra cash Libra. Ini sih butuh. Oke boleh. Anjing itu semua langsung cok.
Kemana ya? Ntar, apakah kita harus ke atas nih? Oh, ada musuh. Gonna die. Ini lagi naik level. Enggak ke situ. Ah, musuhnya kayak gini-gini nggak apa-apa dah. Kritikal 48 ini bukan kritikal bro. Gitu dong, level up. Oke, nah ini deh kayaknya kita kesini dah. Nah, ada dia lagi cok. Wayfarer map. Oke, kita bisa seginian. Aduh, di slow gue. Slow aja terus. Parah cok, di slow mulu. SP kecil banget lagi. Ini apa maksudnya guys? Ya ada peti tuh. Gimana caranya kita ke situ guys? Oh, gini. Kayak nggak white deh, aktif deh kan? Ya nggak sih begini? Ada potion guys. Aduh, banyak beginian cok.
Di slow mulu nih gue liat. Slow terus, slow bro. Nah, kita bisa nenda di sini. Jadi koyok gue. Dah, kagak nyerang-nyerang ini. Dapet potion. Lumayan lawan kakek-kakek itu ternyata. Bentar. Dapet yang tak terduga di sini. Drop. Kakek-kakek bagus. Anjir, putih. Bentar guys, ada orang di depan. Nyari ibu gua. Oke, ada level bagus. Karena ini sih kita bisa ngeten di sini nggak sih? Ngeten di sini bisa nggak sih guys? Tenda gue lumayan banyak nih. Nggak bisa lagi cok. Heal dulu nggak sih guys? Takut cowok gue. Bisa save gak sih? And quick, no man. Berarti save sini aja guys. Gak. Ya udah dia yang salah. Iya. Oke, let's go. Kalau gak kuat kan kita bisa ngulang. Waduh, Miss Dragon. Ini pakai darkness gak sih? Mau pakai darkness ya guys? Wah anjir, sakit pas darah dong gua. Anjing. Lo. Salah cok. Oke. Ya tolol. Ulang guys berarti.
Berarti main attack biasa aja kali ya. Yuk kali ya. Serang lagi. Kita harus nyerangnya ganti-gantian nih. Bahaya. Oke. Oke, gue udah mulai bisa mati. Gonna die. Easy kok, easy. Aduh, kudu save dulu gak sih? Save dulu lah ya. Oke. Oh, dapat 5 pot. Oh, gitu caranya. Kalau kita melengkapi apa tuh? Loh. Kenapa ini? Malah kebakaran, kocak. Oh, dia nggak tahu apa yang dia kirimin, anjir. Siapa tuh? Oh, baterai habis tuh. Gokil dibelain. Gokil, dia membelot. But not so much I'd soil the dragoon's name in his. And you're with me. Baron's army is the mightiest in the world. Our flight means nothing if we remain alone. We must treat with other nations, share what we've seen. And Rosa, she must share our flight. And she will.
Thank you. I'm not doing this for you. Huh? Quickly, we mustn't linger here. What of the girl? We take her with us. Wih, diajak nih. Come, it's not safe here. Take my hand. No! We've no time. Use force if you must. Stay away! Wait! Leave me alone! I hate you! Buset. Kamehameha doi. Ya, ribut nih. Seriusan. Get away from me. Gaya Sword. Biar dipisahin gitu. Ih, terus kita? Oh, berdua doang. Itu siapa tuh? Putih-putih. Ih, si Ken kemana ya? Forgive me, Kane. Save dulu deh, guys. Aduh. Diri lebih kuat guys. Woi anjir, dikeroyok gua, Cok. SP harus gede dong, gue sendiri doang. Pelit banget anjing. An orphan and ignite by them by magic. Gila, di sini baru bisa dipakai nih. Oh itu tuh ada kota. Lah apa nih? Wah sakit, Cok. Ikan ya? Ikan apa bukan sih? Siluman kayaknya. Cross. Oh ini guys ada ini nih. Kaipo. Oh jalan sendiri, gue kira gue yang anjir. Wih gratis nih.
You still haven't told me your name. Sian sih emang. Siapa tuh? Wah, ribut nih kita. Ya elah 10 doang coy. Bisa gak sih nih kita bantain ini nih? Oh bisa tuh. Woi. Yang harus bantai belakangnya dulu cok. Mampus lu, siapa yang nyuruh? Dia nyerang sendiri goblok. Sedikit lagi nih kenapa coy? Sorry, it's all my fault. Kenapa dia? Malah minta maaf. Rydia, Summoner. Wih, join party, bo gitu dong. Siapa tuh? Melodon, his name is Wit. Namanya Wit aja ya. Ini pelesetan dari white putih apa? Lu gak sedih ini biar paham. Bener gue Chocobo. Oke, dari kita udah full niche. Nah guys, katanya di sini ada item guys. Ini senjata dulu kali ya? Senjata dulu net. Walah. Ada emergency exit apa nih? Dulu deh. Kayak escape rope gitu kalau di Pokemon. Ini armor. Ini jual nih armor. Letter cap. Cepet doang sih. Satu aja lah. Quick kali. Kir empty cok.
Kalau deket air nge-lag ya. Staff 160 cukup sih guys. Beli staff kah? Gue nggak tahu sih dia main apa ya, spirit apa ini. Kayak gue butuh grinding dulu deh. Waduh, ini poison sih gua rasa. Acing 5 doang, Cok. Oh, dia harusnya main. Gak ada rasanya, coy. Cuman dia bisa nih. Chocobo, Cok. Ih, mati. Mati, Cok. Ini kayak terlalu cepet dah battle speednya, anjir. Dia masih level berapa, guys? Set level 7, pantas aja. Ngeten dulu, ngeten. Wah, bener nih, harus grinding dulu, guys. Soalnya duitnya, anjir, susah banget duitnya ya sini ya. Kritikalan 6. Sedih banget, sedih. Lu nge-cure diri lu dah.
Oh emang mentok kak 102 ya darah anjing. Gitu dong, naik level, strength lu nambah cok. Kayak emang harus digrindingin dulu. Gak boleh jauh-jauh dari sini. Cir, duitnya susah buat dapet ya guys. Grinding dulu guys sih. Gak ada rasanya cok. Oke, kita grinding dulu nih berarti nih. Ini buat aja lah. Enggak gini. Cukup antar kepake lagi. Mana sini grinding? You know the grinding, huh? Parah lemah banget pak. Hai, langsung bangun. Gue harus beli banyak-banyak kayak gituan gak sih?
Kira berguna juga. Masih aman kan ya? Waduh, cacing, Cok. Aduh, ini kuat nih, gua rasa. Bisa dia nge-cure ya lah. Cir, dia lagi diserang, Cok. Lizarta. Gak mati-mati sumpah. Mati deh. Gede nih XP nih. 875 guys. Esuna poison. Heal dulu, MP udah mau habis. Itu berapa? Masih 190 lah, Cok. Cara kaya gimana sih ini ya? Ntar itu harganya 50. Kalau tenda berapa, guys? Tenda cepet sih mahal. Ether belum ada ya? Set dulu. Let's go. Level berapa nih grinding? Duitnya sumpah. Semuanya parah, Cok.
Nah kok begitu ya? Ini duitnya 18 doang. Dapetnya 18 doang coy. Gimana dah? At least dia level 15 lah ya guys. Ups, kita tidak bisa ke sini. Coba bentar gue kesini dulu, ada apa nih? Kita dulu lah. Magic. Maksudnya gimana gitu? Kita tampol-tampolin aja lah ya. Hemat MP bos. Critical aja 10 doang aja.
Ya emang kita ke Kapo deh. Harus sampai level berapa dia guys ya? Dah, kok begitu ya? Nggak pernah kaya ini punya duit. Siap dulu. Ya sepertinya segitu dulu aja streamingnya ya. Nanti gue lanjutin lagi di next streaming. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.